Iyi nzu nayo, iyi nzu iri mu kibanza gifite 23 kuri 13, niba kuri mezire zuzuye zisanzwe z'ikibanza 2015, iri mu karere ka Bugesera, umurenge wa Mayange, akagari ka Gakamba, umudugudu ni Rukora. Ni hafi ya kaburimbo, muri ya karitsiye nziza, n'umuhanda ukigeraho uturutse mu biryogo bya Mayange kuri kaburimbo, uteze igare n'amafaranga 300, wajyana n'amaguru n'iminota itarenze 10. Mayange, mwabize ko Mayange ari ya kabiri yunganira Bugesera, yunganira Nyamata ku mujyi wa Bugesera. Ni ahantu heza hateye imbere cyane, hagezweho, ari guturwa cyane. Mwibuke ko n'umusaza ariho atuye, unavuga nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Mayange rero icyo ni kimwe mu yigira akarere keza ko guturwamo mu Rwanda. Iyi nzu rero nimwe iri muri Mayange muri Bugesera nk'uko maze kubivuga. Aha rero ni ikibanza kirimo n'inzu, uza guhita wubaka ugura ikibanza bitagusabye kwaka ibyangombwa byo kubaka, ahubwo waka ibyangombwa byo kuvugurura bikakorohera ugahita wubaka. Inzu rero ni miliyoni 10, inzu irimo n'ikibanza miliyoni 10 ugahita uyegukana. Murakoze, nitwa Professor Muhigi, gahunda nk'igi nakagaruka, mugire umunsi mwiza. Ciao ciao, Imana ibarinde.